malo svrnuti na panel, na ove konkretno o čemu ste i pričali. Pa mislim da ovakvih stvari treba što više, da eminentni sudionici jesu, puno pameti možemo čuti. Ako ćemo neku konkluziju napraviti od svega toga što ćemo čuti, mislim da će to biti samo korak naprijed. Bez ovakvih stvari mi ne možemo, mora donesti uspjeh, naravno. Ja zapravo uvijek sam zadovoljan kad vidim da je puno ljudi se skupilo, kad vidim da zapravo različite su i teme i treba organizatoru tu skinuti kapu i reći tako treba dalje. I ja mislim da je to toliko dobro i toliko potrebno da moramo šutiti i reći kad će opet. Tema vašeg panela bio je EHF i SEHA, evo jedna od zanimljivih tema je SEHA, regionalna liga koja je donijela jako puno toga dobroga. Nažalost, evo trenutak je takav kakav je, ali definitivno treba biti pozitivan. Ono što mi cijelo vrijeme radimo i trudimo se da pronađemo neku novu alternativu kako da krenemo dalje. Na dobrom smo putu. Kao što sam rekao na panelu, mislim da regionalna liga nema alternative. Mislim da nam je to potrebno i samim tim ako imamo takav nekakav mišljenje, ne samo naše nego i klubova, onda treba i tu truditi se i raditi se da to ponovo krene. Ono što je povijest pokazala da smo napravili jedan odličan know-how, jedan takav nivo koji smo pomogli zapravo sebi i drugima, znači svim našim klubovima i zato i takva ideja je bila u ovoj regiji. Tako da pokrenuti i ponovo da nastavimo dalje gdje smo zapravo stali, mislim da je jako bitno. Tako da mi sve to mislimo, znamo i samim tim onda i radimo u tom smjeru. Tako da ja se nadam da ćemo imati zapravo u jedno skorije vrijeme ćemo imati dobre vijesti pa da nastavimo gdje smo stali.